uyasidala kungayikhulu ngoba ngiyakhululeka. Ngiyakhona ukubaleka nje ngilangithanda kuwo. 2 Kings chapter number 4, verse 8. Sitawufunda nje sonela sinakhona lokho sisatholile bezelo. Ngalelinye ilanga Elisha waya eShunemi. Kwakukhona umfati labenjinile kuleyo ndzawo. Wacela Elisha ukuthi aphambukele kakhe khona atawuthola lokuya ngasefunjini. Ngakho abathi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele kuya ukulu. Lo mfati wase ukhuluma nendvodza yakhe wathi, ngiyati ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntfu longcwele waNkulunkulu. Okay, ngiyati ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntfu longcwele waNkulunkulu. Okay, asichubeke. Asakhele ikamelo lelincane etikweni bese sifaka umbhedze nelitafula. Okay. Nesitulo kanye nesibane ngaphansi. Kutawathi njalo nakendlula angene ahlale khona nakede lapha kithi. Hallelujah. Sichubeke Jesus. Ngalelinye lilanga wathi Elisha nakafika wenyukela ekameleni lakhe lelalisetulu wafike wacambalala. Wakhuluma kuGehazi inceku yakhe wathi ase ubite lo mfati waseShunemi. Ngakho wambida wafike wema embi kwakhe. Elisha wakhuluma kuGehazi wathi, mtshele uthi seningene kulo yonke lenhlupheko ngenxa yenu. Manje wena ungentelwani? Singakukhulumela yini enkosini noma endvuneni yenu? Lo mfati waphendula wathi, nginemuti lena kubantfu besive sakithi. Elisha wabuta wathi, yini longentelwayo? Yini longentelwayo? Yes. Gehazi waphendula wathi, empeleni akanandvodzana, kanti nendvodza yakhe seyikhule kakhulu. Elisha wathi, mbide. Wambida wafike wema ngasemnyango. Elisha wakhuluma kulo mfati wathi, cishe ngalesikhathi ngeminyaka lotako utawube ugone indvodzana. Lo mfati wabuta imihlolo wathi, cha nkosi yami, inceku kati yakho ungayiyeni umuntfu waNkulunkulu. Kodwa lo mfati wakhulelwa. Wathi ngeminyaka lelandzelako wabeleka indvodzana cishe ngasona leso sikhathi lesasibekwe ngu-Elisha. Wayenjengobe Elisha abeshilo. Hallelujah, hallelujah. Sibonge Nkosi mfundo welivina. La sifunza khona bezelo sithelwa ngumfati waseShunemi lithi iBhayibheli bekanjinile anakoko. Lithi njalo bekasinakahlete ekhaya abukele emgwaqweni kusibobana bedlulayo. Ngoba kumqobo kusibodluka emgwaqweni kusibobana bedlula bayaphi bedlula bedala. Nami ngeke kuwe nje bedlule kuwe kusibobana bedlula emgwaqweni. Lithi iBhayibheli wabuka ukuthi njalo nje kunembulo ojubako la umuntu wakhulu. Lithi iBhayibheli wamnakisisa wase uthi manje emalanga yini awudlule ngalapha endosi. Kukhona lokuthathola ukuya ngasethunjini. Lithi iBhayibheli enhlitweni yakhe bekade ukuthi lo umuntu wakhulu. So isikhathi nakendlula ambeki athi buya ngekhathini kukhona lokuthola ukudla. Angathi noma beka understand like ukuthi nakathunywa ngeLeisha ukuthi akashiye konke lekanakho yeke lebugebathi fish lokho kumnikeza imali. Akayeke konke lokuyizuzo yakhe konke mhlawumbe langakuthola. Ufuna ahambe ayedwa. Ngoba umsebenzi awubhadalwa unamsebenza kwakho. Ubhadalwa ngilona umfumile. Ngoba sayikusiza. Amen. Lithi iBhayibheli njalo lebedlula ngomfaki mfati ambika sibuye ukudla. Wefika isikhathi lapho uma khona ukuthi akusinafu lokudla ngemnikeza kwakho. Wasikhiphe amagama endoseni yakho wasibabe ngiyathi ukuthi lo muntu lo ohlala ethethe ukudla lakhaya umuntu waNkulunkulu. Wasuyanquma wathi ngiyafisa namhlanje ngasibakhela ikamero la.
Siyokufika ekamerweni ngicela sinake namagama lokuthi lo muntu waNkulunkulu ngoba bese uya-understand ukuthi bakhona abantu emhlabeni bonke bayedlula but ke lo esikhulunywa ngayo manje umuntu waNkulunkulu. Ngingeke siyabafananisa nomuntu waNkulunkulu, siyamfananisa nomphuphatha kanti abafanani nabantu behlukene. Lithi iBhayibheli wakunaka lo wase uyakhuluma ukuthi wathi ngiyakela manje simaphele ikamelo lentoba sethu. Uthi leli kamelo sihamba sithenge nemibhede siwufake, sithenge netafula sikufake, sithenge nesitulo nabo sikufake langekhathi. Lithi iBhayibheli wakhipha imali nakusetyenziswa lokho nakwenduwa lokho, wakhipha imali wakhipha ungeletha endlekweni walenza meselane wabuye wakha ikamelo. Unena lokufuna simnaka ukuthi ikamelo akakhiwanga nje enzaweni ilefanana nazo zonke lezi indlu betiphelela khona lapha kepha leya Elisha yona yakhiwa enzaweni lephakaphakele. Because indlu yemuntu wasemakathe ayisiyo indlu nje-ke yemuntu lo-ordinary, indlu yemuntu wasemakathe. Uthi lo mfathi ngiyakela ukuthi yona siyakhe edumbu lenzaweni lephakele. Bese thina yethu indlu itokhuleka ibelane phansi. Lithi iBhayibheli bese bayakha bayibeka edumbu. Angathi lo mfathi bekayithatha phi lendaba yokuthi indlu ya-Elisha yona ikamelo lakhe funa lakhelwe enzaweni lephakele. Angathi bekayithathe kuphi but ngiyasona ukuthi kune-understanding beyikhona. Uyathi ukuthi Elisha umuntu waNkulunkulu, umuntu lokhulumana naNkulunkulu. Simakade nakafuna ukubusisa thine utawubusisa through Elisha because kungenteka ukuthi mina umfati waseshuneni akangathi but Elisha uyamathi utawusinakabusisa Elisha bese nami bakhona nokuthola. Wathi angeke silingane ngibeke la khona nami because nakwenda ezulwini kwehlela Elisha ufuna bese kusuka Elisha kwetha imvuthuluka. Nakaba senzaweni elingana naye angeke thiwele imvuthuluka. Ufuna bese enzaweni engephasi kwakhe yena abe nethungu kunami. Lithi iBhayibheli nawuthi basiteli naLazaro lithi siteli bese basetulu etafuleni bese Lazaro uba ngephasi etinyaweni. Sonke thina sidla siteli lokho losidlako kuthi lethi imvuthuluka lethi woya phasi bese Lazaro uyatosha. Uyasuka Isaac ngeke banana umbusisile uNkulunkulu wena lethi imvuthuluka ufuna kutekisela phasi imvuthuluka uthi uyabuka ugaze ukuthi Esau utamkhanzane phasi ukhanza Esau akasele. Inkosi usayibusisa. Uyakhipha Isaac ukhipha sibusiso ufuna kwekisa imvuthuluka ugaze ukuthi nephasi kwakhe kama Esau nabathi uyafika khanza Esau akasele phasi kwakhe. Imvuthuluka tiyehla enzaweni umnikati wenzawo akasele. Ngifuna Esau akekho udingela inyamatha. Sengathi namuhla singasinathethe imvuthuluka takho tikukhanza usenzaweni efanele. Ngoba thina kwenteka theke imvuthuluka tikhanze ungekho enzaweni yakho. Lithi iBhayibheli wakhipha sibusiso Isaac athi usikhiphela Esau ngoba enzaweni imvuthuluka bekagaza sitaba na Esau wakhanza ukuthi akasekho. Kusekhona lenye indvozo liyatholakala enzaweni imvuthuluka. Imvuthuluka ndingabuka ukuthi ingole encane, ndingabuka ukuthi ingo mhlawumbe longeke nabantu nathi fune umloyo ufuna kakhulu but ushiyana ukuthi lethi imvuthuluka dala because ngathi imvuthuluka tesingwa nje mhlawumbe ke ukuthi isathi but imvuthuluka tesezulwini ingole enkulu kakhulu. Lithi iBhayibheli beKazaro bekaphila ngalethi imvuthuluka anganikethwa lokuningi anganikethwa amasingwa but nasekuhamba kwesikhathi lithi iBhayibheli wakhazakala sekahlethi ingane esandleni saNkulunkulu. Leli sizathu umuntu wethi imvuthuluka akasambe nayo lezo. Ungathi simakathe nakakhuluma na Elisha nakehlisa lutho bekasina sekatiphethe Elisha lethi abese uthi ngifuna ukudlulisela kumuntu manje angeke ngidlulisele kumuntu lo lapha kashaya kufuna ukudlulisela kumuntu lo la ngephasi kwakho. Lithi iBhayibheli wasimile balanga sathandaza noma into lokubeka kwena ekamerweni lapho wevakala khipha emagama sekusikhatha kuma ukuthi imvuthuluka. Lithi iBhayibheli wakhipha emagama
wathi asenibithe lo mfati songelethe indlekweni letingane ngoba kuyangena ethi indlekweni ebazalwane kungenele nawe nelisa lolapha lethu ngena uyinako lonzamo ngoba ngasiyakho lithi iBhayibheli ungene ngene umfati songelethe indlekweni ngendzaba yami ngendzaba yethu ngendzaba yasibakathi ngani ngenxa yemsebenzi wasibakathi lithi lapho sokuyakuthaliswa lo mfati angenelwayo ngoba sesikhathi sokuthi timbi lesitilwako kube timbi letiphathalayo ungathindi utimbi letingeke tiphathala uyakutaleliswa nokuthi lo muntu angenelwani ngena sive lenzalo kasini utimbi tamahhala asingene tindlekweni mahhala singene tindlekweni lapho sitawuphathaleka khona kasithini utimbi letide iphathala ngaphambi kokuthi sibe siyafuna kufa sitawuphathalwa malini ukuthala indoda uthi eJesu lokho sithile siye konke lesinawo sitawuthola because asingeneli impilo engaphathali ukuthatha Davide ngale mala uthi ngiyamuva lo mfilisti ukhuluma kuthanda kwakhe ngiyadinga ukuthi ngingamshaya but utawunikwana umuntu otawubulala lo mfilisti because asikho timbi tamahhala lithi iBhayibheli bomfoko bamphendula bamthatha bambhekisane wathi Davide ngiyeva ukuthi ngingambulala but angeke ngifune baphuva bomnakethu ngingakeva ukuthi ngawuthola lithi iBhayibheli wahamba waze wafika kusawula enkosini wabuka kusawula wathi lotawubulala lo mfilisti utawuthola angenelwani utawubulala lo mfilisti Sawula wakhipha indzaba leti 3 yokuqala wakhuluma ngendzaba yemali utawuthola imali nenene lokho bakuhlanganisa nalayindzaba laphathi ekhona ngisho umndeni wakubo uyakhishwa emtheleni shothi umthelo ngeke asawubhadala wesibili lamthembisa kona indodakazi yakhe Mishali wathi utamniketa yona wesithathu wamthembisa kaNkosi Nkosi baba lithi iBhayibheli wamniketa kokuqala wathi utawuthola imali nenene number 2 utawuthola indodakazi yakhe uthi imthathe ihambe iyokwenza imthathe ilomngaka wesithathu wamthembisa Nkosi baba no angathi ukuthi umthembisa Nkosi baba uthi Davide semvile ukuthi nathuwe thina ngatitholo yini lokuyothamniketha lo iBhayibheli lithi wakhipha ijazi lakhe Sawule ijazi lakhe nebukhosi nebayinkosi lento kwendabonanga lebonke ukuthi uyinkosi lithi iBhayibheli wakhipha waniketha Davide wathi nawutongoba lo mfilisti ngitakunika nanasi khundla sami sebukhosi wayithatha Davide wayigqoka wasinakayigqokile wathi angithathi tinto ngakatiphathanga ngingakatisebenteli angithathi imbadalo tinto ngakatisebenteli ngitalikhipha lejazi ngikunikete uqhubeke uligqoke ngisafuna kuyowena lo msebenzi ngokuqala ngoba lethimbi lesilo kakusito tamahhala khiphe amagama lomfati elisha uthi lo mfati angenelwani because yonke lethi indlekweni bazalwane indleko lesingena kude indleko lekubhadalana nawukhipha imali yakho uthawunikela letho ndleko lethu kunembadalo yakho ngiyacela babesha babo sigijime sencwadini ya Philip chapter number 4 verse number 10 from the mistake Philip chapter number 4 verse number 10 the Bible is what Elisha lo mfati lo eminyakeni lothathu utawuthola umntwana sikhathi sami samvumela singakefiki lapho babesha ufuna nje utilungiselele uhlale ututana so wakhipha amagama Elisha wathi lo mfati angenelwani ngiyawanaka amagama laphendula ngawo lo mfati esikhundleni asho ukuthi ufuna kwenelwa yini ukhipha amagama umfati uthi nenzaweni yakithi nginemhlaba ngenzawo lesivelo sakini uyabuka umbhalo ukuthi ufuna kwenelwa yini ukhipha amagama uthi nenzaweni yakithi nginelutho thini because abantu sikungenise ukuthi basho ukuthi bafuna kwenelwa yini babese bathi gabathisi lelo lakhuluma ngawo umfundisi ukuthi sinaso ufika endlini yasimakathi bantu baqhubeka bathi gabathisi noma sekusikhathi sokuthi basho ukuthi bafuna kwenelwa ziBhayibheli wasebephendula ngehazo wathi uDavid ulapha khona nje uDavid lithi iBhayibheli wasekhuluma Elisha wathi emnyakeni lothathu masona lesikhathi lesi ujabe khona indoda lithi noma njalo athi ukuthi umuntu wasimakathi lo uqhubeka nekabetheni ngoba ngalesi sikhathi kuke kwendela umathi umuntu kuthi umuntu wasimakathi lo lokhuluma ukhuluma ngoNkulunkulu lakhe but
lithi wamane wamhleka bulima wathi hayi phela ungahlekisa ngoba ngisenkingeni ungaphukuthi ngeke yeneke ibone njengale ngoba nalo baba naye sokukhulile kepha lithi eBhayibhelini kwayenzeke kusho kwa-Elisha. Asigijimeni sencwadini Philip chapter number 4 verse 10. Ngijabule kakhulu enkosini. Uthi ngijabule kakhulu enkosini. Phela ngibuke bazalwane. Ngijabule kakhulu enkosini. Umpostoli Paulo ubhalela ibandla laseFilipi. Yike kuya kuNkulunkulu ibhalela ibandla laseFilipi. Uthi umpostoli Paulo ngijabule kakhulu enkosini. Ubhalela abantu baseFilipi. Uthi angajabuli kini abantu baseFilipi. Ngijabule enkosini nabo lenzalo. Uthi umpostoli Paulo ngijabule kakhulu enkosini. Ngoba nawena lutho unikela umuntu wasimakathi awendele lo muntu lombonayo kepha uwenela enkosini. Ingakho umpostoli Paulo uthi ngijabule kakhulu enkosini. Ujabuliswe yini babeshaba? Ngoba manje selithe navuselela kunginakekela kwenu. Asibuyele phezulu. Uthi ngoba ke manje selithe navuselela kunginakekela kwenu. Ungathi ngamagama lakhulunywa ngelisha athi ngijabule kakhulu enkosini. Wekuthi njalo benkosi umayela livangeli alidlulanga kini benimniketha ukudla ninginakekele. Uphinde uthi njalo ngijabule kakhulu enkosini because senze nafika esigabeni sokuthi ningapheleli ikamelo ningapheleli indlu lesethu. Lokho benikwenda kwazuthi ngikwenda kimi kanti phela bengingakwendi kimi emathupha but benikwenda enkosini. Bazalwane nasinikela sithatha kusibeke la etafuleni kulitafula na asinikelele umuntu asinikethe umuntu esandleni sithatha sibeke la etafuleni la ngoba kunikethe umuntu noma kungathiwa sinikelela nangalethu asithathe imali soyinikela lethu sifike sibeke etafuleni ngoba sinikela enkosini nakefika lethu ufika thatha etafuleni ahambe uthatha kuphi enkosini. Ngicela sinakekele zaba sahambe nayo baba. Uthi umpostoli Paulo ngijabule kakhulu enkosini. Uthi ujabuliswe yini babeshaba? Ngoba manje selithe navuselela kunginakekela kwenu. Ngoba manje selithe futhi navuselela kunginakekela kwenu. Ungathi bebamnakelela ngaphambilini wasefika isikhathi abangamnakeleli khona but naba sebayabuya phindze bayanakekela. Uthi ke mina ngijabule kakhulu enkosini ngoba nine sengivuselele kunginakekela kwenu. Asithubeke. Noko beninginakekela kepha benisengakabi nelithuba lokukwenda lokho. Noma vele ninakekela kepha benisengakabi nelithuba lokukwenda lokho. Asithubeke. Lokho angikusho ngenxa yokweswela kwami. Oh yes, ngicethele. Ngoba mine sengifunze ukuthi ngeneliseke noma ngikusiphi isimo. Okay. Uthi umpostoli Paulo one ujabule enkosini. Ngoba noma kungathiwa benikelo umnikelelo wababa. Asithathi lo mnikelo siyomnikeza yena. Sithatha umnikelo sokunikeza enkosini. Afike loyo lothola lo mnikelo afike enkosini naye afika uthatha enkosini. Bafundisisa bayesaba khuluma ngenzaba yemnikelo. Le isizathu ukuthi abantu bafuna ukuthi bese kuthiwa abafundisi bafuna ukuthi imali debaka. Uthi umpostoli Paulo akusho lokho ngoba ngifuna thipho kini. Uthi ngakusho ngoba ngifuna lutho kini noma akusho lokho ngenxa yokwesola kwakho. Uthi umpostoli Paulo akubona ngabuke wazi ukuthi ngeswele ngabuke wazi ukuthi ngakunalutho. Ngoba kwathiwa ukuthi manje la ushoya evangeli ushumayela ngokulaphile ngokungenama. Ngikhuluma kahle ngoba ngisengakabi umfundisi ngiyakhuluma nje. Uthi umpostoli Paulo ngijabulise ukuthi nyalo senzela vuselela kunginakekela. Navuselela nabo lino lenzelo niyenda ngaseku. But ke ngamba kwesikhathi kube khona lokuthandisana nesakwe. Uthi ke manje lokwakusho ngoba ngeswele. Uthi umpostoli Paulo nokuqhubeka ngendasi ukufunza thimbo lethimene. Uyakhona kumelana nathothonke thina. Uthi lokho kusho ngenxa yokwesela kwakho ngoba mina sengifunze kweneliseka noma ngisiphi noma ngisiphi isimo nakuso umpostoli Paulo. Uthi mina ngifunze kweneliseka kuthothonke lethothina. Ingakho namuhla ngikhuluma ngoba ngifuna unikelo wena. Ngikhuluma ngoba ngifuna lutho lwenu. Ngoba
ngiyakwazi phila totonke lethimo uthiphi lethimo lathathini Ngiyakwazi kuba phasi. ngiyakwazi kuba phasi Kanti futhi ngiyakwazi nekubusa. ngiyakwazi nekubusa Kuko konke nasetintweni tonke ngifundiswe imfihlakalo yokumelana nekwesutha nekulapha. Kweneliswa nekweswela. okay uthi ke lapha ngiyakwazi kuba phasi ngiyakwazi nekuba sedumo nekubusa umpostoli Paul atonge letigaba bekathambe tonke uthi la ngiyakwazi kwesutha ngiyakwazi nekwelapha asekuvelele kancane umpostoli Paul umpostoli Paul lapho ngoba nesikhathi lapho kahlupheka khona ngenxa yevangeli ngoba nesikhathi lapho kahlupheka baba bawela umkhumbi wokulimele endleleni wafuna ukuthi bantande ngempilano bahambe ngempilano bahambe bokuphumela nesheya eCrete bebayakho uthi umpostoli Paul ngiyathatha tonke lethimo lethu uthi umpostoli Paul ngiyakwazi ngekulamba ngiqhubeke ngikhona inkosi ngilambile ngiqhubeke inkosi ngikhona ngihluswa liyeva leyathandaza kwaze kwaba kathathu wathandaza uNkulunkulu uthi mina khiphe leyeva uthi umpostoli Paul ngiyakwazi ngidile ngifunzele kwenetisele ngoba wamphendula uNkulunkulu wathi Paul umusa wami wenele kulesimo mhlawumbe lokho abasenze uthi umpostoli Paul ngiyakwazi baphasi uthi phindze ngiyakwazi basedumo ngiyakwazi basetintweni ngiyakwazi kuba nabo konke lekufuna umpostoli Paul ngiyafunza ngemascholazi nakaqhaza lithi iBhayibheli bekayi-tent maker legama lithi tent maker bengakhuluma wakalitende kuphela belikhuluma ngekusebenzisa sikhumba iletha wakhe noma ngabe yilo yakhabo bekakhaya emajazi umpostoli Paul akhelethe impahla lokuthi inkabulo lomagqoka nemadende wathenisa lithi athina kuye emascholazi nakahamba shumayela wherever nakayakhona bekahamba lithi isungulo takhe afike amise sitodlwana lesincane la athi ashumayela evangeli abe athengisa ashumayela evangeli phinde athengisa muve nakabhalela baseKorinte ubatshela baseKorinte ukuthi angidlanga lutho lemuntu angikhokhelayo uthi umpostoli Paul ngiyathatha tonke lethi gaba lengikhuluma ngakho ngiyakwazi basedumo ngiyakwazi bakukweswele uthi noma kunjalo ngizengafutha kwenethise katonke lethi nakathi ngijabule kakhulu enkosini wekuthi nginakekela akakusho ngoba eswele akakusho ngoba afuna lutho lomuntu uthi kamthisho ngoba ngeswele ngifuna ukuthi ningiphethile because la khona ngenene nginako konke lekufuna asiqhubeke manje Nginemandla ekwenta konke ngaye Kristu longicinisayo. nginemandla ekwenta konke ngaKristu longicinisayo mina ngabitwa uKristu kulomsebenzi wathi angende umsebenzi waNkulunkulu so noma ngabe yini engifunako ngingayithola because nginemandla ekwenta konke ngaKristu Jesu lokungiyena ngiciniso ngalawo magama kude lokuthi mhlawumbe ngiyakujika kini kuze ngiphile but noma bengjalo kwePostoli Paul uthemukelelana lethini Noko nende kahle ngikuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. uthi noko nende kahle hlanganyela nami ekuhluphekeni kwami liqiniso lithi nako konke lokujikana noko ngiyanqoba namuhla ukuthi maye nende kahle uhlanganyela nami kubo konke ekuhluphekeni kwami mina 15 Niyati nani nine baseFilipi kuthi ekuqaleni kwekushumayela kwami livangeli nangiphuma eMasedoniya bekude ngisho nalinye libandla lelahlanganyela nami endzabeni yokupha nekwemukela ngaphandle kwelo ngobe noma ngiseThesalonika nake ngithumelela uSido hayi kanye kuphela nje akusho ukuthi ngifuna sipho kodwa ngifuna sithelo saso lesingusona sitawazisa inzuzo kimi uthi bengisuka eMasedoniya ngihamba ngoshumayela evangeli kude lelinye libandla lebelinginakekela ngaphandle kwalena sifika uthi ngihambile ngaya eThesalonika nakho
ngiyoshumayela livangeli ngakaphathi lutho uthi kude leli bandla belinakekela nanyana ngaphandle kwayena libandla laseFilipi because umsebenzi wasemakadze uyenaka loyo lengaphambili lokuba umsebenzi wasemakadze kumele yena akanako abobani kunakwa libandla uthi umpostoli Pawula la bengihamba ngiseMasedoniya ngisiphuma khona ngihamba ngidlule ngeThesalonike bengasiba baseThesalonike labanginaka bekungini nebantu baleFilipi ungekho nakini unakwa abantu labangekho ebandleni lapho kangakanani ke lona lesinayo labandleni lethu because ngiyakholelwa ukuthi baseFilipi banako kwendlule ke mina nabo labathumaleni kuyenzaba lithi iBhayibheli naye bekanako sathula lomsebenzi kule magama lengwathandzako na uqonza ngale ndzabeni ya verse 48 mhlawumbe sinabefika khona kunale verse 9 ngifuna ukuphila verse 17 akusho ukuthi ngifuna sini kodwa ngifuna sithelo lesingisola sitakwazisa izuzo yini uthi umpostoli Pawula lokuthi ngikhulume ngale thimbulo ngakusinga lokuthi ngifuna kube khona ngemphawu hayi ngoba ngifuna sini kepha ikhonseni yami ila ekutheneni engabe inzuzo yenu itakwanza yini because nanenza letingo leti nginikela thithe mhlawumbe kuloyo leninikela kubese mina sinafika ngoba letinto ngithethile ukuthi ufike utibeke enkosini mina Pawula nami ngifika ngifike ngithathe enkosini kanjalo nami ngishiya isibusiso ngifike ngishiya enkosini nawubuyela wena utobela enkosini ukhanza nesibusiso sakho ubese uyasanza ujika naso uthi umpostoli Pawula ngisho ngoba ngifuna sipho njengoba labanye abantu abakuthi mina ngikhuluma kanjena usuke ufuna sipho no akusinga lo kepha kungencane isithelo lesawazisa izuzo yakho namda uhlala ngathi thathi lethi asikubethele ngaseKorinte eKorinte lithi iBhayibheli umpostoli Pawula khona bekangathi thathi lethi bebasebamnikeza thipho adala umpostoli Pawula athi hey angithathi lutho lemuntu ungakadisebeleli mina uthi umpostoli Pawula nafika umuntu omnikeza lutho noma ntompa emadongomane umpostoli Pawula bekathi amalini amadongomane ngwathathe but angubhatale ngoba ngidisebeleli uthi nani baseFilipi mhlawumbe bekungafisa ukuthi ngingathathi lethi ngiqhubeke ngilonke ngingademukeli lethi kepha inkinga lenkulu nginasipho nginaselo lesiphalesazise izuzweni ngathi ukuthi ngiyabavela baseKorinte because kumanje izuzo yabo bayikhulu ngoba sizathu yini angisemukelanga sipho sabo angisemukelanga angibabusisanga angibanikethanga sibusiso yebo bona bayiseva imali yabo bayaseva imandongomane abo bayadiseva imali but what about the sipho lesimsona sikawutala nayo izuzo yabo laba uthi ngalawo magama umpostoli Pawula athi ngiyasemukela ngaleso sizathu lesi hayi ngoba ngisifuna yebo kweliqiniso phela nengathaza baseKorinte uthi vele kufanele ukuthi ngithole asekubuye ngayi khashana bazana ngibuye nje khona la kithi sethizo la maledo singakhuluma baseFilipi lesifa ngazothi bakhashana ngiyajabula kusinesondweni kusina kuphela umya kube khona lesikwenda umfundisi kube khona lesikwenda njalo ngomnyaka siyasinikela ngiloleke nemtshalo wodwa washo umfundisi eke nemtshalo wodwa bedela akusingo bakufuna tivi hayi ngoba eswele hayi ngoba abantu ashoda ngani no unawo bonke but nasipho lefuna bese siyabuyela kuwe siyowazisa nani okuqhebo ngisho ngathi asidingi ukuthi ngingabhadala ufuna sive kuqala ukuthi yini imbhadalo bese kuqala siyongiyenda le asiqhubeke babisha ngiyamukela konke nalokungetulo ngenelisekile ngetipho lengitinikwe ngu-Epafrodito tiqhamuka kini letingumnikelo longemakha lamnanzi letinto betingumnikelo nathi suka nje ndiyakuphawula betingumnikelo lo mnikelo ukube yini bakhona bazalwane ukube yini uNkulunkulu ukuba abe ngemakha lamnanzi uNkulunkulu
Singabona ngathi simnikelo siwena kuncane sibeka la. But nakuya kuNkulunkulu akuveli kunemali oyibekile. Akuveli kulabantu ngomani lokubekile. Uvela kunemakha namnanzi la enkulu. Qhubeka. Umhlatshelo lowemukelekayo Phinde thibe ngumhlatshelo lowemukelekayo. Nanojabulisako uNkulunkulu. Sinathi khipha lethipho thiba ngemakha thibe ngumhlatshelo lomnanzi lojabulisako phinde nakuNkulunkulu wemukeleke. Uthini ke nasingashiya sibusiso? uNkulunkulu wami Akusimle ndawona lethipho but uNkulunkulu wami. uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kweswelwa kwenu. Utawuhlangabetana nako konke kweswela kwenu. Kuye ngengcebo yebukhosi bakhe. Kuye ngengcebo yebukhosi bakhe. Lobu uKristu Jesu. Yebazalwane. Noma singadoka sithi siyayonga imali yethu asikhiphi. Liqiniso lithi kukhona lapho sidonsa khona. Kukhona lapho sidincisha khona. Singajabula sithi ngoba sithi siyayonga asiyisebenzisi kasinike. Sinda umnikelo omunye umnikelo wesibili. But liqiniso lithi kuningi sidonsa khona. Kuningi sidifihlela khona. Mhlawumbe letheka lethimbo adikhuli ngoba inzuzo yethu ayazi kumome vele kukhona lasoda khona. Asikamnakekeli Paul sakhuluma umsebenzi wakhe. Mhlawumbe naye Paul seneka sakhuluma nawo because ngale wendlela suku umsindo bathi lekhona into bathi bayidala wasukisayida Paul ukuthi no khona wasekwemukela. Labanye bese bathi sini siba Paul, labanye bathi sini siba Apollos, labanye bathi siba Cephas. Kunalethi kune division wasuthi umpostoli Paul no ngeke lihambe kahle evangeli ngaleyo ndlela. So kumona ukuthi ngingathemukeli lethi but fayina ngithemukeli but inzuzo yethu le nangizali futhi ngitawukuda yini. Uthi umpostoli Paul uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kuswela kwethu. Singathiletha ngokuthandaza konke kuswela kwethu nokukhathatheka kwethu. But nasitawushiya nayo iprinciple lemqondo kanye ngeminyaka kanye. Sithi kanye ngeminyaka. From January to December sithi kanye ngeminyaka. Itaweza ithini izuzo? Sithi ke simele siyoshaya December kube kanye bese lapho lesenda khona. Kanye ngeminyaka nje kuphela lapho kuphela. Bekahle bazalwane ngasemaphambilini ngosiyami engawukhuluma. Bekahle ngaphambilini bazalwane besiba nenkonzo yesibili. Bese sithola ithuba lokwenda phasi. Manje lokho sesinesikhathi lethiyeta lethinga uthi understand lo understand. Ukina so ubona nje lesikalo awunasile lokunikela wonke. So uyafaka nje lesikalo. Because I didn't out understand ukuthi idala. Awubona nokuthi ndikusitha ku. But namanje sibene chance yakuthola lethi. Galatia 6:6. Oh yes. Galatia 6:6. Akuthi lowo ofundiswa. Akuthi lowo ofundiswa. Ngekusuka kubani kule mfundisi noma lowo ofundiswa. Akuthi lowo ofundiswa. Akuthi lowo ofundiswayo, lo epasi lo lamele, lo ofundiswayo. Ufundiswa ngani ke phela Nelivi laNkulunkulu. lo ufundiswa ngelivi laNkulunkulu. Ahlephunelane etintweni tonke letinhle nalowo lamfundisayo. Bakhona abazalwane. Akuthi lowo ofundiswayo kusukela phansi kuye lowo ofundiswayo bese uthatha kulethinto zakhe letinhle ahlephulelane kulowo lanako ahlephule amikise kulowo lamfundisayo. Kuphi bazalwane amhlephulele ngelivi na umhlephulela thiphi bazalwane. Ayi bazalwane abayiva lenza hayi ngoba abayiva bafunike emukeni. Sayibona bazalwane. Amen. Uthi umhlephulelana kuphi bazalwane? Etintweni tonke kulethi letinhle kulethi lesikanato. Nakefike lapha wacela umthandazo wamfundisa ngelivi laNkulunkulu wabonakala ukuthi uyakhula vele enkosini. Lithi leBhayibheli namlethinto latitholako akabuya tohlephulelana nathishela wakhe lamfundisayo. Angiphinze bazalwane.
uthi umpostoli Paul angikusho ngoba ngifuna izulu ngifuna sipho ukuthi kube khona elimpa uthi umpostoli Paul ayike ngikhulumela naye nakayi mabhakede wena nathi kufanele yazi kunento eyayingijabulise ngiyayive umfundisi nakakhuluma athi kufike make banibani wonke umuntu ngomama ngithe sengihleli ngedwana ngicabanga lendaba ukuthi nkambe umfundisi ujabuliswe ukuthi uphiwe amantongomane bekangekena wa-afford uthi angatithengela wona abantu nekuthi wakhaningile atithengele wona abengekevela wa-afford but ngekuthi usuke ngoba ngumnike wasimaneke ekhathi lo muntu lekungena afundiswayo kumele ajabule kumele ayeze fikeke angikopele ukuthi hey namhla bangiphe amantongomane bese bakhona ukukhuluma bese uyakhona phinde sifusiso nakhona ngasilethi kuyo sipikisa inkosi asengikuchazile bazalwane ukuthi ngibuya phela neshumayelo ngoba lo munyango mhlawumbe angathi ukulesathu nakuthanda kuqala icorona bazalwane ndaphuma nje iqiniso lapha nakuthanda kuqala icorona uyashaya umshumayelo wasenkundleni zamama uthi hey ngidabe ngekho ngicela usale ikhondizi ngiyashumayela ngiyaqedza ikhondizi uqhamuka lo nyema ufike uletha leplastic linesikwa sempila la ngiyabuthi ukuthi sabantu lesi uthi ngiphathele ingeweshumayela angitshela iqinana ukuthi mangibheze basefuni uthi lesathu no ya hayi ngoba kulona ngakho phinze futhi namthethe kushumayela ngoba kula mfakazi wetha skaftin naso zaphaza kusekile la tafeni basibeka la tafeni bangilethe basibapha ngaputha ngathi sana basibaphathela indlela basibeka la tafeni besinamthombe nakhona ngamtshela ucela nje akathi ukuthi leso sikhathi bazona ngabheka phansi ngathandaza hayi ngoba bekudedetilo le mhlawumbe uthi mhlawumbe bengekhona ukusebenza kwesempilo ngingakhona usithela kulo kwesipilo bekumbhatala hayi ngoba kude ibhatata la ukhona la uthi bona ukuthi awubone bese ukhona bhatata but ngawuthatha hey ngasathi ngabesa sibusiso lo bhatata ngawuthethele kamerweni nethwana ngale bodhe babona ngemadembe javela ngetrusting abanye uthi bhatata ubuye ngoba kapheli kwa angikusho ngoba ngifuna izuzu but mina nasithelo lesitawazisa izuzu hayi ngoba ngifuna lungu ngepha bencane sithelo lesitawa thina desday wakhona besilapha sithandaza baba khona lejana lolikhona lapha phakathi kwethathandaza la ulapho bengalathi levesi laGalatia 6:6 ngilafike ngalifunza khona bese isiteshi sobantu ngathi hey sasikephulelana mngana ngafula Galatia 6:6 ngabe ngifutha konke nechapter kusho uthi lokufundiswa akube nguye losuka kusukela ekhathi kuyo kuthi ahlanganyele nalona namfundisa kuthi ufiyeti uyathomba ngeke ukuside manje ngoba ikhuluma konke kufuna kube khona lapho and at the end of the day bengike silo aboyimbi lebhadala nangabe kude izuzo asibuyeleleni kepha nakunayo izuzo asikwendele ingakhontele wabuta David wathi utawunikwa lo muntu utawuthola lo muntu utawundelwa ke kube kwathi wabude David bekatawuthatha lethi vida kokusela ke because ubewana wasembhola nemabhubesi ubona nemaphela asimuva bambhadala nyana ukuthi hey ungakani asemve ukuthi khona nengakuthola nangabe kude siyeke ngiyangicela Jokotana singelele la challenge nami letiyeta letinto bengathi understand letiyeta to ukithola ezikhubeka nalendlela uthole le meaning yakho ne understanding yakho ukuthi ngiyenzelani ngilapho ke nami ngilenthethe isinqumo ukuthi yabona nokukhona nokuphipa ngiye kunalo umfundisayo lothi ngeke sika iqiniso lithi wena umsebenzi wakhe vele utawubanjwa kuwo but ngena si ngana izuzo yami lefuneka ziyaziswe sithelo lokusikhipha mina ngilapho ngume khona ukuthi ngiyahola ngiyawukhipha lokuthide kube kumike
ngiyafisa lokufundisa iqiniso ukuthi naye ubhizi ngewakakho umsebenzi nami angibhizi ngewakakho umsebenzi lithi iBhayibheli kusuka kulenge khathi kuloko lokufundiswayo inkosi imsayinkosi ngiyafisa ukuthi nawe bongathinta umengo lokuthi isithini lenzalo hayi ngoba mhlawumbe khona lofuna lutho hayi ngoba khona lolambile zakude lolambile kude lofuna lutho wonke mvete isebenzele but ngenxa yesi ngiyawathanda amagama ngothi abaseKorinte beqala chapter number 9 bafunza yonke le chapter uthi uPaul Paula ngibekuhleli ngathi thathi lethi mhlawumbe nabanye beseleva wazi ukuthi vele angafanele ukuthola uyabatshela ukuthi yena noma ngabuya ngumpostoli lomncane nabo bonke ngibonela ngathi akufanele lethi ipoliti emele ngithi ngifanele uthi mina naBarnabas ngithi kuphela ireference isebenzele kuba imali ngithi isebenzele ethi uthi akusithi phela zikufanele sithi isebenzele kuphela mina isayena ukuthi nihlanganyele nami ngipostoli Paul uyabakhalela uthi ngibabhlungu ukuthi ngincishe impilo egameni lokuthi ngiyanonga egameni lokuthi mhlawumbe nethikini egameni lokuthi mhlawumbe ngisadikela lapha nalapha but inenkinga la isuzo yethu ukuthi ngeke yazi lapho ukhuleka ngalendlela ingakho baseFilipi bekathemukela ngayo yonke indlela ngamsine bekanika kwethuba lesathu Pawula abeyawuphinda themukele inkosi yemsayinkosi ngiyaqina babemzoko ubuyithu stephen Utu